Vítajte, krasavice. Dobré jitro. Vyrastali ste s nimi. Jsme tady. Krásné. Smiali ste sa na nich. Já být ženská, poslal bych se z fleku k vodě. Prežívali ste s nimi ich osudy. Tak to je naposled, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu. A teraz ich môžete Utěkajme, už jde. sledovať znovu. Člověče, ty máš někdy nápad, že je tě na holku škoda. Vy ma nerozumiete. Minule mi plávala vo vani táto kačička. Notoricky známe hlášky Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička. a príbehy, ktoré nikdy nezostanú. Nahlas úpí. Vy mi to docvičíte. Dolétal jste kouba. Někdy se dá u vás mluvit i o inteligenci. V spoločnosti českých a slovenských legend. Už od 15. júla na novej televíznej stanici Markíza Klasik. Flákání to vám jde znamenitě, co? Jasně. Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi. Sleduješ? Začínáme být hvězdy. Ako kamaráti na život a na smrť. Dneska ty hodiny snad stojí. Tak něco podnikneme. Na novej televíznej stanici legendárnej spoločnosti. Ty mi nevěříš? Vítr v kapse. Už od pondelka 15. júla na Markíza Klasik. To taky přijde pán do řeznictví a povídá: dobrý den, máte zmrzlý držky? Ne, my si tady topíme. Legendárni humoristi Vy tam máte film? Samozřejmě, to ukážte. A to je farebný. a ostriedaní zabávači. Možná, že i kouzelník přijde taky. Jak malý kluci. To sú nezabudnutelné zábavné relácie, ktoré zaručene rozvibrujú vaše bránice. Doktor Strou nad pacientem popovídá, tak to sestro, budeme ho léčit nebo ho necháme žít. V legendárnej spoločnosti Made in Čekoslovakia. Připadáš si, ty si nepřipadáš, ty jsi pán světa. Teraz si trafil hlavičku po klinci, normálně. Na novej televíznej stanici už od pondelka 15. júla. Markíza Klasik. Vítajte v Uragáne. Bude to skutočná lahôdka. A už je to tu. Už tam oni čičilonky sa strašne smejú, zabávajú. Ty sa ti zbláznil, bože môj, ešte sme len začali a už sa lúčiš? Že by si ty mohol doniesť tie naše mažorštetky. To sa sem nehodí. No tak musíme byť vtipnejší ako skrúcaní. Tak ale hádam tu nebudeme rozprávať vtipy. To nesmieš kričať, že dá ti hneď pokutu, že ruší delenie, keď majú rúru. Na novej televíznej stanici Môžem začať. Opýtam, brata. Žužu osmonďa, hoď manažér, telefoniku, komunikáciu. legendárnej spoločnosti. Šupu, nebo nás diskvalifikujú. Uragán už od pondelka 15. júla na Markíza Klasik. Užite si smršť vtipov a perfektnej zábavy Máte ráda, když se lidi smějou? No samozrejme. na novej televíznej stanici v legendárnej spoločnosti. Ty lidi se smát budou. Možno príde aj kúzelník. Už od pondelka 15. júla na Markíza Klasik. Nestarnúci westernový príbeh Slyšeli jste už někdy o pokladu na Stříbrném jezeře? na novej televíznej stanici v legendárnej spoločnosti. Až ti lodci přijdou blíže, nikdo z nich se nevylíže. Poklad na Striebornom jazere. Už od pondelka 15. júla na Markíza Klasik. Jsme tu je na slovíčko. Vlastně na 3 slovíčka. Na 4. Chceme zpátky naši buky. Stejně nevím, jestli chápou, jak nám na té buky záleží. Bud Spencer A když ne? a Terence Hill Mají smůlu, pak jim to blíže vysvětlím. v bláznivej akčnej komédii na novej televíznej stanici v legendárnej spoločnosti. Ak sa nahneváme, budeme zlí. Už od pondelka 15. júla na Markíza Klasik. Zmija mala byť našou vlajkovou loďou. Bejtony umalej kozmetickej úprave bude našim vodičom. Je tvoja. Napínavý akčný film. Už nikdy nechcem pilotovať nič iné. Na novej televíznej stanici v legendárnej spoločnosti. To nevyzerá na auto Poliša. Vylepšil som ho. Zmija už od pondelka 15. júla na Markíza Klasik.
Sledujte príbehy najbláznivejšieho mimozemšťana. Radšej si niečo zajedzme a skamarátime sa potom. A čo také by si dal? Matimačku. Na novej televíznej stanici v legendárnej spoločnosti. Čo tam po záclone, miatrebáci? Alf. Už od pondelka 15. júla na Markíza Classic. Sledujte príbehy najčudnejšej rodiny na svete. Poznáš niekoho, kto má v sebe 110 V? S Matičkou sa musíme rozlúčiť. Poď sem, Mačička, poď moja. Na novej televíznej stanici v legendárnej spoločnosti. Čo čakáš, máš ešte jeden pokus. A teraz ho traf rovno do srdca. V komediálnom seriáli Rodina Adamsovcov. Už od 15. júla na Markíza Classic. Najobľúbenejší seriál o dospievaní. Ja som Brandon Walsh. Na novej televíznej stanici v legendárnej spoločnosti. Všichni se tu se všema od malička znají a já chci mezi ně, nechci stát pořád stranou. To je věc, Kelly Taylorová na Sekovský pláži a jenom v bikinách. Vítám tě v našem ráji, mladej. Tady se ti splní všechny sny. Beverly Hills 90210. Už od 15. júla na Markíza Classic. Start! Dovolte mi vzít tým a projít bránu. Hlásím se do služby. Vítám tě zpátky. Jak se jmenuješ? Tielk. Sledujte obľúbený dobrodružný seriál na novej televíznej stanici v legendárnej spoločnosti. Jste opět povolán do aktivní služby. Hviezdna brána. Už od pondelka 15. júla na Markíza Classic. Chceli ste si na jaťáky? Títo frajeri nie sú žiadne béčka. Pripravte sa! Chcete to natvrdo? Bude to natvrdo. Bijej! Sledujte akčný seriál na novej televíznej stanici v legendárnej spoločnosti. Viete, ako má vyzerať dobrá party však? A ty už od pondelka 15. júla na Markíza Classic. Tak tady jsou legendární postavy našeho mládí. Old Shatterhand a Winnetou.